Kaseng Phalang Neutrab Youth Council Shillong mentakasngi kelapan jing syai na katunat kakwat kakia halor ka jingbam penmishu ya ka result staff nurse. Hakashiti bakani kaseng kalatho syau director jong katunat kakwat kakia u Dr. Amanwar kalau ong ba kaseng kadon kahok ban kili balai ba kasorkar hadu menta kampat la ban penmi ya kate ka result wat lada ka jingtho ya ka written test la pelong nadu ka sautorik uno pra ar hajar ar pawai. Nakliang ka seng kan FCC yang screen vaksin Iwan ya kendu ya dari dokter hal an service Dr. Amanwar dia lor tenong rem harga baca jing Islam ban clear ya ka result takam nursing ka dia nam baka hygiene ka bala kendok nam la ada dia Iwan ha nong rem ban keli ba nake kadau ban ba kajing Islam jong kanika result mak takun kajing yakun jong ki sama la kun lima kanika optical mark regulation OMR but hajing hisha kanika kajing yakun lima kanika OMR kamdi ban Islam ya result nrai de takon rem ni kwa ba kaliang ka office jong ka DHS kan keluar kat bala abdi bat ka result jong kanika post nursing jong senam la ada but nomor ba ni sutu ba kajing Islam ini kajing ya Islam jong ki result tapkam haman laki bus ki balat kala kawan ra ya kajing konyo dan ni kajing bombon jong ki sama ki ba apmi liki ban yo ya kam ki jam ki jong ki pat alor katakan odem yang jong Iwan